wirigire bwako mlithiria wa Meru TV Jumatatu eku nitite na mbere boya iri tariki 24 mweri wa Novemba mwaka ni 2025 kankuwate uweni kire ntito cia Meru TV muthenya bitawa Teri Mbabu na tukiambiria ntito cietu ori ithurano bia by election birigiri kuthithika ntuku ya Alhamisi bara wa kuromba kura ni betete na mbere kwiringira ndebe ntere cia mbere North ile wa Muthende ura kuromba kura na kiama kia UDA na Newton Kariuki ura na kuromba kura na kiama kia DP na Duncan Kinyuvi ura na kuromba kura na kiama kia Chama cha Mapinduzi ni betete na mbere kwiringira ndebe thokone cia Kago rutere ruriani na thirikari ni bamenerete thirikari ni kireba kuona utumira mbeca cia mwingi buthu kwaraboretia kari Ndagera Waiguna no banganitie ribotie Njumapiria muthia kira cinani magete kia mbere North County ya Embu kere kethurano kenini aratukenda bakomba kwethora baekinani na kanyaga thurano kenini aratukenda bakomba kwethora baekinani na kanyaga kang arorotero ria muthande baraba kuwata mbaru kiama kia thirikari kia UDA thirikari na baraba kuwata mbaru Newton Kariuki na kiama kia DP Kasongo ende asiende. Chama inazikwa tarehe 27 hapa. Wewe Kasongo wewe, tunakufukuza tarehe 27. Watu wa Chicago wameamua. Harambee! Harambee! Chama cha kazi kia nanikani kevo inorako watamba kawega kamwenoga watu wakate miti mahali vikinjia koka regere tutashinda atanjinyonga miti katwe karegere miti katwe kembekera kamuvuto twana na kimundo keu tondo neke numu mono wona ne mwetu ndidi wiki ya suti ane galoka gakumena ni mwere kambe bikam fire mwere kambe bikam fire mwere kambe bikam fire amenye tuti uwe Embu County nambire goka goko gutwosa ombebe tondo kuwa umete barabara ithondeketwe kuma Nairobi nginya gwake nginya Kioronera Minderi nageciria tu andu amuminje tweritu muno rire barabara yetu yukite gwikirwa rami ati niyo turauma thirikarire kuona yacokire kuona andu na muvere tukiandikana ati andikire andu ake a mucie shetani ashindwe mutimenyerete tutam goko twakonya tugekonya tutam Ruto ndoni na mondo wa fotam tweke maondo metu na tukiuga twevama takiandwe anaongea kama mbunge ama anaongea kama mtu hana najua. Si wabunge wanaongeanga hivyo? Kura mmeshaamua bunge wa Mbeere North next week. Leonard wa nani? Wacha nione kura ya Muthende. gana rurotero gana thirikari na baraba kuwata mbaru Newton Kariuki Kenya bo pakimenera rotero thirikari ndio hiyo si 27 mnamtuma huko aende akalie huko sababu tunamchagua Kariuki Newton Kariuki si ndio Newton Kariuki Ndwiga ukiingia pale unachagua yeye si ndio oroka hide-ini kau aikaria cia Kago ni marakareire minister wa Oruku ni undu wa kumera ati aroka na ndege iguru nigetha amone maigana ta thigiriri deugero abu wewe roko neigero abu. This is very serious. Kwenda condemn wamba uba ng'ombe in very serious way na twalipote kimul komen twalipote kirinjo no commissioner ito ku expect igo thwa ndege kinyere uri byatete ng'ombe yu ora turona ndege cie Marakwet ciete wo kwanto waku nikeli ni landslide uti landslide ko lugite yanto bete tu maskini na orobo mwe na ito ku expect ba tu kuona thirikari kitangwe na tutakwenda kuwewa story ya kwamba ati bunduki ekuonekana ila ile ng'ombe na yoro wa askari woro wa uraba menyete ku bunduki ucogwa tutakwenda bunduki ucogwa bitu kwenda bicogwa ni ng'ombe na baba rowanire bawatwa bila hivyo tutene imani nonto
tukoewa NPR sawa lakini tukoewa NPR uno wa kuorwangwa na kaitaka wendi ni barite na kuate ni batwere kuromba operation yomba kwethire kithithika no operation itomba kuthithika ni bakwende kuwe homa mingwene kem tutwere kuina operation na hiyo kintu tuwetie tikinyara yangi operation ikeremete na Samburu kwa nini antobe tawaboronda we are under one regional command muborona indene eastern area uka watu wa ng'ombe ithatu no bati kurita iringi nyanya kana 10 kana irora racio kuga nkuya thirikari u batwe antu begembe no kuma bore babonde baba taraba imbiro northern grazing area itukua thirikari ni kumamira matu ya security tukoewa NPR sawa lakini tukoewa NPR uno wa kuorwangwa na kethia operation ni kubwithwa ng'ombe usikari covered na iringi turaguiywa thine thwe kuthira na baka me abai ikaigirwa lakini ba to kuija ba taji kale to ng'ombe ithatu ikilenga na chongeria aka ko that one we are against it and we want to tell the government clearly and openly we are not happy, the Meru community is not happy, the people of Wegembe are not happy, not any Linda is happy about this. Bonekete muno korotera nwe waziri wa ukaribu ndene na matura Kipchumba Murkomen bakiwate weka misemanio karia Kirima Town eutongwe ende hapatire kwethire tonya mashinani na ng'ombe kwethire yeta na nto bakwithukirwa Mugondoni forest sijui msitu gani ng'ombe ipingaingia msitu gani. Naomba rais wa Jamhuri ya Kenya tukiwa hapa, mheshimiwa rais, wewe uko na imani na Wakenya wote, lakini tunataka kusema amuriza waziri wako wa internal security, amuliza the regional command, the national command, tuko na inspector general na wengine wote watembee hapo walete ng'ombe zile walichukua jana. Bila hivyo hakuna jambo lingine tunataka. Uwezi kuita watu kule, ile ni utapeli, hakuna kitu iko huko kwa jukwaa la usalama. Jukwaa la usalama sasa sisi tumesingira na watu wa Samburu. Jukwaa la usalama ile ni mambo yao, si mambo ya kusaidia mwananchi. Ile ni mambo ya kusaidia Murkomen. Operation ifanywe ndio jukwaa la usalama. Mimi naunga ndugu yangu Julius Taitumu mkono kwa sababu mimi na yeye tunapata adhabu moja ya kunyanyaswa na kuibiwa. Antobeto wanataka kufanya kazi kwa bidii lakini wananyanyaswa na hii Samburu. Kwani wa Samburu wana nini? Ile yenye inashinda serikali. Kama serikali inaweza kupigana na Al-Shabaab yenye iko na international network, ni Samburu tu hapo inashindwa. Labda kama itaki ama inakuwa na negligence. Lazima kuna mtu amelalia kazi yake. Kwa hivyo we want to see actions and actions now. Kiripotera Meru TV kumembe beta mukiri onkonja Ibu sana mwandiki wetu wa Nteto mukiri onkonja nontu baribotu na njira inkinyaniro na uri riboti kuona ni aribaba ingi barabara bwethite kerike KCSA barabwethirie bari matani tenende atongore bakisiasa amwe na bakanisa ni baurite asiari kumenyera anabo bishop wa kanisa ya ACK Meru David Nkabo na urite asiari ukaria na kinya kumenyera anabo harawete makarika yayariona ni mathina yarayari kirenja Mwadi yawe ni watimbaru ni mbunge wa Mwekuru a kaunti ya Meru Elizabeth Karambu Kailemia. Kwena ana baba inge muno barathithiri igerio bai macibitari bena twana tunini iregwitwa teenage pregnancy. Twe kanisa nitukuria twinde tumare na ntumiriri ya kuga ati ana baba bakuritwa shukuru bamenyerero bwega na antu baba bakurita ana shukuru batigane na mantu yau ni untu tengo genjega ya kugitira ana rugendo rwao rwa gwitana kithomo. Kwa itukuria kanisa yonde itonye ikiritanaga ana banini na antu babethi muno egitare bairutha mantu ya kwimenyerera na kwejia bukania na are pregnancies kana mauje gita re antu batikurite. We have a responsibility as parents to look after our children, so please let's honor God. We made us stewards of these things. Kere tonto bobo nonto toruga ujo Green Nation nyo tonga bwetu kwa untu kwenarwa ndemo shikabu nkunenganira mitekere antu ngiri emwe nikenda bomba kwa eta baanda miteu na yomba kurungamira era reto nonto yo uneju mweto yura turi naju egitarere anto bara tomba kwethia rerindas narua ne anto bara
bena kirira na barikitie kuthoma certificate ira tugwita provincial certificate, theological certificate, na nitukumenya barikia kumara bakomba kurwa mbara ya kurwa na moritani jorongo jara jaingite ndene ya nthiguru iji moritani jorongo nuntu bone antu ba train na bamenya moritani jara jeja uma community nkobera bonthe mwito no wa kanisa itwigagwa tugicokia nkatho rire kurubenda gwitika mwito jojo amathasi union tontu inya ekuru mwekuru arungikanjira ciawe inya mukurura uremerete kuremo ikwija akija nuntu wa mawega jagwa kuona kiri mwekuru wawe. Na teta na mbere na teta cietu hakariba nari ni bandamanite nontu barabara ya Kiru wita Gitoro ira bakwete thondeki bura kubatere hakariba bagwete ni Kiru ira ne barabara ka thondeko yonde endu ithondeki nusu ni baingire barabara onto bokwiririe mabitha baborithi kirika kasae muborithi umwe na withiri musinka yowe amatokite andamani ba ni baingiririe muborisi umwanka skuru imwe kwena batira ari sasawa nyuma nene ndi pasoka kiri maandamano. Tobabore na roto umera to ijana kwenda kuandamana kenda tumenya where our member of parliament is honorable Rindikiri hata kwenda kumenya Rindikiri batoto agotarere ni batoto agotonyere ketene na ndio orekera njara nusu ukametigera na arande ukakuingine bado ni constituency yako. It is still bore lakini you have neglected us na today we want answers as our member of parliament. Kanata ijana na nkiongera mono inkuga batu tutino thoku bweko kana bweko ke munene wetu ija munene gutuma suti agatuma suti akaoga tai akoreru maguru jawe na ari akinyanga nthi ageta maguru jakariu batu twiromba ja youth atiri twiromba ja youth no unyenyekevu atiri tugira Rindikiri wetu namenye mono batwe injera tukwende thithua as simple as that. Rindikiri rana nene agotorithia tine agotora na tiangasi nana ne akieto ne otugwariria kurenda ndakieto baturenda ja ucunjire ja tuthithire lakini kugira nene no tukumira kona nimbia kuthithia atigotora na tiangasi hey one time no tenkorokia au na getike batu enjensi kuma wa twethira na riboti netukira katanta kirente tosietu muthenya yorware hethira wina kaitaka kea bitawa Tirimbabu.